Voilà, salam alaikum, salam alaikum. Ravi de vous retrouver dans votre émission Hello 10h24 qui est Jama TV. Are mi salmini communauté guinéen fop mi lani he si donc e jang o er kawne do e 18h do hare min excuse retard on parce que do gandi embouteillage on dudi on fama to on sa yon woni de fewdo hare min yudi ke communauté guinéen be fop africain be fop woni be Sénégal do woni be Guinée woni be e ka leydi diaspora kala ka guinéen jo wawi woni de hare mi ari mi tayimo ka wondo min mo assalamu alaikum hare ko émission mo habbina do meilleure émission de guinéen ici au Sénégal l'émission préférée de Guinée au Sénégal Hello 224 quand on l'a dit nos émissions parce qu'il y a un stand-by pendant des mois pendant des années on l'a dit que émission mon fio émission parce que on a dit Hello 224 ko andanta vraiment holire ko fait yude adna la ko fop holire surtout Guinée ben ko woni be Sénégal lo kala ko tigi way woni de ko artiste jo ko commerçant jo ko comédien jo ko acteur culturel kala kontigi way woni de hara Hello 224 arrêté tawama donc yunama salam alaikum lando objectif du monde programme du monde hara men indi on kadi salam alaikum hara non en jewtiti do e Jama TV zedi je den fop mi halno jeji den fop pare den do hara ko burtu artiste hakkile mon den Jama TV jogiti do portable wada ka application wawa darde walla daro men ka Facebook aussi walla daro men ka TikTok walla daro men ka YouTube et surtout ono woni be ka cuudi woni be ka galleji woni be do e wakam et surtout Colobane kamen yuri ton ha Medina ha Guédiawaye Parcelles partout dans le monde hara Jama TV is de ton commandement ngon nyodjo wado nitum qui ont Hello 224 wadon face à face on l'animateur préféré de Guinée au Sénégal donc on a yoton so do fala wi Ba Souleymane Mela so do fala wi Mawdo Mela so do fala wi Gido mama ya no falira do hade ko duwon ton min yo non hikka goddu wada Jama TV émission ji din no dudi a Jama TV kono do gandi ko goto woni le meilleur émission parmi les émissions ici au Jama TV na mi haali dum andi goddo mantata dum andi sa wawi mantude hoore ma ko parce que andi haraya mantama ko dum sila wawi mantude hoore an ko Jama manti mi ha mi hewti kam do ko Jama nabi mi ha mi hewti do ara min on jarama weltanam hara non ko yo jogito tambito don émission on tambito don émission Hello 224 tambito on telo Jama TV parce que kono jambito on tama Jama TV wo way me wawi tabirde force wawi hebirde dole pour tawegol o émission do hara mi hiwri ko communauté guinéen on fop voilà do ngandi non de mari invité jo molnaado ko pay ko mi hamani no mami wono dabbutude mi naati rukuji di fop mi dari gada e gani pay ko andanta hoore ma pay ko jodi ko ga TikTok o acca Aissa Kindia o acca Saifon o acca Hale Balde o acca Fatou Ñeeloy o acca goto ka TikTok kanko dal himo jodi tun ka TikTok himo sonje juɓɓe surtout ɓe maali yembere ɓe mi anda ko ɓe maali yembere ɓe joganimo hara noon ɗo yo mi hollude on kombo mi alanta kombo ko surprise mi waɗanta on hara tawi tun rési woni prêt maydaren extrait makko goto arten ɗo andon kombo woni invité mon o onon juɓɓen ko watton ko wona normal hankin ko ɗo mi waali min e ɓeygu am ha e 0 heure meɗen waali menen ɗiɗo ko danki téléphone makko on soni o ƴetti o décroché o inni alo jaako gorko noddi mo ɓeygu an inni alo o inni ça va no welde ɓeygu an inni hi tun gorko on inni nagge genno ɗon ɓeygu an inni hi nagge genno ɗon gorko on inni awa en janggo si Allah jeeɗi ɓeygu an inni awa min noon mi famali siko ɓeygu an naatu yeeyugol nayi business yeeyugol nayi haraw haal nallan esi ko honno ɗum woniri kono do himo yeeyude nayi sabu ɓe woodi toon fi nagge ɗum noon mo mi andi ɗum ɗon voilà mi anda noon haray hon kombo woni nagguinges ko mi woni nagguinges kombo woni nagguingen mi acce tun mi hinamo salamu aleykum o présente o hiwro communauté guinéen wonɓe darde Jama TV salamu aleykum waleykum salam haray mi hiwritike ko hiwriɗo lan kon haala salmini fop guinéen fop kala ko nokku kala ko wonirɗa fop gorko e debbo mawɗo e payko sagata e jiwo fop haray lan salmini haray lan weltani fop haray mi salmitike voilà haray adon tout d'abord fop no andi ko a Guinéen jo mais ko honto e Guinée woni ka mon min Guinée ko amen tigi tigi ko Pita honto e Pita on timbi tunni d'accord ana inde nen tigi tigi parce que yimɓe ɓen ko kandirma ko TikTok ko yeewo yo inde anden tigi tigi ko Mouhamadou Lamarana Bari minete Mouhamadou Lamarana Bari Mamadou Lamarana Bari ko jibinade Sénégal walla ko Guinée o jibina wari Sénégal ɗo non ko Guinée o jibina wari Sénégal ɗo kono wonno koyngam ma ɗo e Sénégal
koyngal an ɗo ko janngugol adduna ma walla ko aventure walla ko ɗum ko fof addunolan nan janngugol kono no aduna an on wawata avancir de o ko ɗum addunola de un mi arno ko dal ko fi ɗum ɗon adduna mi arno fi janngol e fi gollugol fof e mum ko noon woniri donc fewɗo yiɗa janngude walla ko acciti janngo yiɗa gollude non ko mi arno pet ɗo mi naadano école janngugol quoi mais à la fin mi accituno janngugol ngol ɓa mi hoti vacances 2018 mi arti tawi hannde kadi janngugol ngol ala ko hakkille an quoi après min yo mi accitu 2018 mi acciti 2019 fuɗɗi janngude métier ye fen ɗo ko gollugol mi woni wadde gollugol d' accord aray o nani kanko ko Amadou Lamarane Barry o wiya jibinade timmi Madina ko noon ka haray noon ko ɗo woni no invité jommen on masque hannde no fanɗimo andamo ka réseaux sociaux surtout ka TikTok hannde aray ko wata o yiggoto tun numéro téléphone on ɗe wawi noddudemo kala faalaɗo yewtude e makko haray no wawi noddude sans hono wawa yewtude kanko e ɗuma haray no Lama ɗo na yen fof junti ɗumom mi faala andude par ce que e naata e vivde par ce que ngalaɗo tan ɗuɗude min naade tugol emi ɗuma 30 minutes marɗen ɗo wanodiren haray ɗuɗuɓe no yiidema ka TikTok kono woni kono naatuma ka TikTok ɗipiji ɗi wonɗa wadde non min objectif combo influence ma ha natuɗa ka TikTok non ka TikTok min ko affaire comme no jama on natirno toon ko noon ɗum mi natirno natugol siije jala waɗa vidéo ji ɓa mi ɓooyal ka TikTok wona ko 2021 mi fuɗɗi wadde vidéo publia mi naati 2021 mi publie vidéo jan andata hoore ma ko mi yalti yahugol resto walla place ñande goo mi waɗi tun vidéo an gootum comédie jama on yiɗi kun ɗon ɓe emi après ko ɗum waɗi ha mi continue comédie on fijugol jala fi jama on yo welto quoi d'accord na fi goɗɗum ko objectif ko ɗum ɗon tun naadi men ton mais est ce que an no yirɗa no a ari a wi har ko wonno objectif ma on ko argol créa comme parce que wonane TikTok no mari mboɗi a heɓay abonné ɓe ɗuɗuɓe puis a heɓay lawol ko ɗum ko ɗum ɗon naatnoma walla ko nu non min naafi heɓugol abonné wona fi heɓugol mbuuɗi naadilan TikTok ko naadilan TikTok ko fija jala na fi ɗaɓɓugol mbuuɗi par ce que oti no gollude no heɓude ko surroɗa voilà no heɓude dépense mum na fi mbuuɗi walla fi heɓugol jama ko ɓa mi waɗi kon o vidéo mo minuma ɗon comédie on jama on emi on ɗon woɓɓe nene lan continuité fort voilà après ko ɗum waɗi ha mi continue na fi mbuuɗi walla ɗaɓɓugol buse walla ɗuma na ɗum naadilan ton ɗum noon donc depuis 2021 ha wetago ɗay mum depuis fin 2021 dal fin 2021 mi fuɗɗi wadde vidéo publia ha joni lalan e mum mi créyi ɓe bloqué lan compte ji mi anda ɗiɗi allah manno compte go mo heeɓi oya 50 000 abonné ɓe bloqué mo oya heeɓi 75 000 on noon ɓe bloqué mo hatta kadi mi udditi goɗɗo kadi affaire on ko no woniri ko ɗum par ce que ɗuɗuɓe hadde par ce que hande tout récemment ko ka récemment ɗo fuɗɗini yeyde guinéen ɓen fayda ka TikTok hari foppo anda fof kaka Facebook anda par ce que influenceur ɓe ɗuɗuɓe waɗoɓe sigol piiji ɗi waddani kaka Facebook mais joni foppo dogui yaari ka TikTok hol woni secret on TikTok non secret TikTok on naafi secret fen ɗo ko TikTok on domini e application ji ɗin fof sa daari application ji ɗi wonaɗi utilisé ɗi ɗin fof ko TikTok domini ko TikTok ɓuura utilisé de joni noon an kadi sago ma ka jama on fof woni toon a yaray toon iwa ka jama on ala toon ko ɗum waɗi jama on fof joni ko TikTok woni TikTok domini mais TikTok ɓuuri bonnude communauté on surtout koko wiya communauté guinéen hande ko wirtire tu won toon piiji ɓurɗi wonde salti Allah giɗɗi fopp no ka TikTok an kono wawɗa kono wirɗa ɗum ɗon par ce que ɗe tawa e mum a andi ka réseaux sociaux ɗo mo kala e ko yiiɗi kon waɗugol kon quoi woɓɓe ko welta ɗum ko yennidirgol e jama woɓɓe ko welta ɗum ko sonkugol woɓɓe ko welta ɗum yiɗa yennidiro yiɗa sonkugol ko naadugol toon fija jala par ce que si ɓe naati ɓe tawi vidéo ko yennidirte walla goɗɗo no wadde live no yennidira haray kamɓe ɓe darta ɗum ɗo mo kala e ko yiiɗi mo kala e ko welta ɗum wa ko noon affaire on woniri d' accord wata o yeggutude haray o ñiimo hande o noon surtout joyi koye watta momo addode noon gardi koto watta goto noddude watta goto noddu ma ɗum émission ngamen o bonay nodde na fus nodde par ce que haray kala faalaɗo yewtude e makko ono wonɓe men darde wonɓe ka cuuɗiɓe wonirɓe wano Médina par ce que Médina ko il est très connu là-bas ko paykum Médina et puis paykum Japon voilà haray DG wawa e affichude ɗuma DG wawa e affichude numéro ɗon kala faalaɗo noddudemo yewtude e makko par ce que ɗo gandi mo ɗuuɗi France ɗo e Sénégal voilà iɗen wiide no wiiɗa an gila natɗa ka TikTok est ce que a heɓidi probléme e musidɓe men ɓen
wano kaduma be medete wadde ma koy affiche o yennama walla sa wadi vidéo hara des fois yi commenter ji danda c'est tellement vulgaire ɗum ɗon ñakkata ɗum ɗon mankata ton ɗo ɗa wawi ronkude wadda e vidéo publia photo ma sa publie photo ma goɗɗo ara ɗon yennama ara ko photo publia wolala e fi goɗɗo arema ɗum ɗon mankata ka réseaux sociaux ton ɗum ɗon yennoje ɓe mom yennoje ɗen façon yennoje ɗen fof meɗen yiide ton mais min darta ɗum ɗon par ce que na fi ɗum ɗon naadi men ton say ko ɗum ɗo naadnomen ton kadi min wawa jabade men wona ɗum naadi men ton ko ɗum waɗi men hajatake woɓɓe goo ko yennata ton sifa ɗiya piiji mais min yiyayde mais min jabotako min jokka lawol men fanka ko ɗum waɗi d'accord lama ɓe nana ɓe na lama no ɗuuɗi facette wonde o yimi tawi Fatou Ñeeloy wonde o yimi tawi Aissa Kindiya wonde o yimi tawi Sayfon ko kono nge secret jogiɗa lama par ce que wonde vidéo ji ma ɗi waɗa e varié wonde ɗa gauche wonde ɗa droite wonde ɗa dow wonde ɗa ley kono ɗum ɗo woni par ce que mba waɗanamin goɗɗum kadi ɗo imita wano Aissa Kindiya surtout hande fendo ko Aissa Kindiya jogui boson te ko jaatigui ma wano Djiw Mali en kono ɗum par ce que ɗo hande waɗuɓe ka TikTok ɓe ko joguiɗa kon goto ala ɗum noon par ce que an ɗa wawi limitude yimɓe 10 yimɓe 20 par rapport a ɓeya heddiɓe ɗon ko gonga andi mo kala e no Allah no okki ɗum ko okka oya min la wawi change ɗo dande an nden mi waɗa dande jiwo walla mi waɗa dande mawɗo walla mi da waɗa dande yummirawo sans dépend no mi faalirawo silam faalama jembinde silam faalami jembinde simi daarima tum mi heeɗikema mi andi no wolirta noon lawama jembinde silam faalama jembinde voilà ko noon voilà lan wawi change de dande an nden façon ji ɗin fof ɗum ɗon a janngu ɗum walla aru tun ko naturel ma walla ko naturel ma min nima Allah okkay goɗɗo ko okkama Allah okkama kadi ko wata okkude ɗimmo ma mo kala e ko Allah okki ɗum woɓɓe goo Allah no okki ɗum ko min komi wata waɗude ko wano noon minirma quoi min ɗum ɗon aussi no wawi change de dande fendo ko ɗum voilà wodi konkuɗo ka ligne wiyemo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatu sir Jama TV maaleykum salam on jarama ala ton jam tun alhamdoulillahi no kikiɗo kikiɗe no ɗo make ono ɗo noddira men honto nodda Mbour mbeɗa nodda Mbour Mbour ne ko ɓe ɓuuri ɓe jamɓe fof inde e yettore jam tun fof mi woni d' accord awa o musidɗo men ɗo eɗon anndimo eyyi minen ko nagge ñamen humpa ko yen nagge men humpa ko sabu ɗum waɗi amen noddi voilà joni no mo mi accidi on hande a yaltata goye haalnade men fi nagge ngen par ce que ngen nagge ɗo ma haala fi magge mi accidi on e ceerno en non mi addanayi on nagge ngen so Allah jiiɓi min famodiral taw ha joni kankadi gila on tuma o jaɓali min famodira gila noon ko kuppuno on ɗon appel mi landika mo on to nayi ɗim min jendi min yeeyi ka dinguiraji min imannike fof o hollalla nagge ngen o hollay langue kono min kadi miɗo habbi ko hondotuma si habbi fano o honna langue wo min wontidata saabu mi famay on to nagge nge woniri on nge nagge no duwa yaltude noon non nge yaltay si Allah jeeɓi tuma nge yalti o mi andinayi on si Allah jeeɓi ok ala probléme abbe taw mi sikki nagge mo majja ka nagge mo majjade kono noon fayda ɗum humpa rek non on humpitoto si Allah jeeɓi mi addaymo ɗo menen ɗiɗo ñande goo men jooɗo o yewta on ko onno nagge nge woni si Allah jeeɓi ala probléme inchallah on weltanama merci beaucoup ok onon ɓuura weltanede on jarama ara men yurike ɓe Mbour fop ok o jarama inchallah barka mo awa voilà yurano ɗen ɓe woni ɓe Mbour ɓen andi ɓe ha télé o no partoumari toon siɓɓe de siɓe man jogui siɓɓe Mbour to moƴƴano aray ɓen toon côté Mbour fof kadi ɓe hiwra saɗi maɓɓe ɓe salnama d' accord awa en yurike ɓe voilà joni fi ngen naggue ɗon par ce que ngen naggue no addi haala ka saare ɗo non sifan ɗum ɗon ko inspiration quoi koyo ar la wawno waddude jiwon la wawno waddu ko mais mi ƴetti hoore am min tun min ni min e ɓeygu am meɗen waali ha e 2 heures téléphone makko on soni o nooti téléphone makko o inni allo gorko on inni allo o landimo ene kere nagge ngenno ɗon ɓeygu an ini nagge ngenno ɗo gorko on inni awa ok en janggo si Allah jeeɓi après o kuppi joni noon min ni mi anda par ce que mi nani ɓeygu an no yewta téléphone wola fi nayyi min mi anda say ɓeygu an wattu yeeygol nayyi e siko honɗo e nasi o naato yeeygol business nayyi kono do
imo yeyude nayi par ce que mi nanimo wola fi nagge mais ɗon an tigi ɗa andi haray ko boni nagge nge ɗo fof andi ko boni nagge nge ma ɗon nge yalta kadi nagge voilà har ɗen nane yiwroɗen kadi sirba woniɓe wonɓe daaride ka TikTok ɓe fof yiwroɗen sirba kanko ɓe ko darde ka TikTok live ɓen fof laren ɗo ɗo 100 personnes fof no weltana bigop e mon d' accord ɓe salminama voilà yewten fi nane harɗen ka facette ka voix ko no imitata yimɓe ɓen noon voilà ɗo min mi wawata ma yaltinde voix ji ɗi mi jogui ɗin mais hara na jembingol goɗɗo min voix ji ɗi mi jogui lan faala noon jembinde goɗɗo lan wawi jembinde d' accord ba min saabu ko yiyata lan ɗo joni mi wonimo ko ba joni e simi yalti ɗo hande ndiyan ɗan Sadio no mi wawata yaltirde il faut mi heɓa tuggordu komi seppira hiɗa andi aduna on joni no satti pay kokoy no wasinedi sikoye hayni kama ka talol koye wawma liɓude a famata joni haray ka rew ka sera talol fiita ɓe hawre ma voilà ɗum noon koɓe telimina ɓen ka voilà ɗum noon a faami ɗo ko goɗɗo ko goa toni ene am lama fen ɗo mi faala handude ɓe maali ko honɗum ɓe joganima ko honɗum e probléme joguiɗa wonduɗo hanɓe maali par ce que ɗa soñji ɓe maali ɓen non na fi ɓe maali yemberen ɓen na probléme hay goto mi alda e probléme ha par ce que yimɓe tattono ɗo il faut sitemɓe aysa kindi a ma haalen ko ɗum o jonnuma walla ko ɗum o joganima walla tawi woodi ko ɗumanɗa sayfon kadi la même chose jommaali kadi ɓen ɗon kadi ma yewten no woodi woɓɓe goo ɓen ɗon e memataɓe ma ɗum courant coupay ga joni ɓe andi ɓe woni haalde fi mum non andi ɗum noon ko buse si haala yalti ni say en kadi ka réseau sociaux jama no andirma sama kala bien sûr que a mokota ko on tigi waɗɗo ɗum on mais a ƴetta e paaru mum seeɗa e makko fino kirɗinira jama on jala andina jama o en kadi a andi ko feƴƴi kon ki ƴetta e paar makko seeɗa kirɗina quoi fiyo jama on jalu par ce que sa yi vidéo aysa kindemo mi waɗi on na fi indugol mi jala mo woni walla mi sabotaymo walla ko waɗi kon na normal mi ƴettu e hoore am min ni abbo mi waɗira ni seeɗa fiyo jama on jalu kanko tigi so yiɗen ɗon aɗa kanko tigi mo andi ko sama kala mo woni wadde wona fi mi mokkoto mo woni quoi ko ɗum waɗi na fi haray ɓernde nden no ɗum anni walla ɗum ko sama kala toon fiyo jama on jalu ok yes voilà haray on andi ko yeoyo wonɗo hiwruɗen kadi Gabriel ma nouvelle voilà faamuɗo rek mi haalaɗe ɗuma haray wonɓe ɗuma kala mo wawali wawde darde émission voilà goɗɗo kon kin wiyemo assalamu aleykum aleykum salam on jarama on jarama de en to fo no jam tun alhamdoulillahi ande noon ɗum mari invité jo ande ɗum ɓeyni invité jo kadi noon ɓeyni noon kadi invité jo wolowo gonga inde yettode min meɗen ginne Souleymane tokoɗan ko baɗa Souleymane Bari alliance Jeefi ɗo noddira men on to e noddira on New York awa woɗɗi to yikke New York City me woni awa Allah taw ɗum adana jaksa oɗo wonɗo allahuma amina ko no woniri a wara mi accidi on invité jomo on petit yo Jeefi sinon ça va joni mi lammari question mo mi landomo ɗon bisimilla joni ara mi landimo e nder aduna on comme ɓuura respectede ɓuraɗo respectede aduna momi sikki on ko docteur jo ko fi on no suɓanɗa docteur jo non par ce que ko fi on no mi ƴettani docteur jo par ce que ko docteur jo tum wawi ɓortude président jo ata feƴƴi ɗon ko ha ɗon mi wawi jabade ara mi calmini on fo émission mo gon no foti no laaɓa quoi merci beaucoup ara mi wettani ko gono jooma émission o yo Allah nawru yeeso quoi allahuma amin allahuma amin ɗum ɗo kadi no moƴƴi e ɓurta ɓantude men enen Guinée en on ama par ce que ko honentala ngo jooɗi ɗo yimɓe ɓen fof yeymo donc mo andano compte makko won ha adde ɗo kadi compte makko o wawa abonade aray ɗum ɗo minen kam mi weltoto moƴƴa min ala komin yoɓam d' accord merci beaucoup merci mi weltike moƴƴa bon sens à vous voilà merci à toi merci beaucoup voilà ok haray ko minanta kon tun kala mo wawa lebde feere dargol émission woniɓe ka cuuɗi ɓen no wawi daridemo différé ka page Facebook guiɗo Jama TV par ce que haray inchallah émission on doguide toon yoɓe arɓe ɗumanno sina ɗum kadi haray inchallah ɓe wawi darde kadi extrait o seeɗa ka page Hello 224 haray fop page on haray fop abonno kala mo wawa darde émission on fewɗo ni no wawi daroydemo différé ka page Jama TV haɗa ko fof ar ɗaɓɓitamo ka page Jama TV wawa ɗumannagol partage abonno voilà en harɗen ka mawɓe télémile ɓen joni en wi ka Aissa Kindia
voilà fendo kono yirda o culture guinéen surtout on parce que Sénégal do tu fais partie les 3 meilleurs tiktokers guinéens do Sénégal hande si itama wano $100 itama ki 224 goddo wata yide ala ko lialing ade te 3e place wala 2e place mi ko non mi haali élection wadaka sako wona go ambu wiete go wona P wala D ko haala annon kono onon kono no onon koy pay ko woni ko Sénégal wonbe tika kono relation ji mondi woni hakkunde mon parce que mi sikki tun aray y a tellement de rivalité entre vous non ala rivalité innugol mi waɗa e fiyo mi ɓuuro o ɗo walla ɗuma min fof komin gotum na wono akim 224 ko min yiidinde wotere wono $100 on ɗon min wotodiri moƴƴa noon moƴƴa noon ala indugol fi no waɗi rival walla oɗo no waɗi lanni mi waɗaymo ƴettanaymo ɓernde walla ɗum ɗo mais lama yeyoyo il faut qu'on se dise la vérité en fof ɗen andi ɗen million iɗen darindira ɗo jala kono ara no woodi ɓernde na ɓernde laaɓunde woni ɗen surtout métier goto ɗe joguiɗen ɗen hande a ɓuura talan abonné ɓuuralan reveni sikka hayla weltanima ɗum ɗon ɗandi no woniri non il faut que laaɓa min moom ka ɓernde an mi anda fi ɓernde goɗɗo de mais ɓernde an o min ko goɗɗo ɓuratalan abonné walla ko goɗɗo ɓuratalan ɗuma min ɓa Allah wallino lan ilan hooli lan gomi ka ɓernde an ko Allah okkata kala ko yiɗa wo ko Allah min gila mi anduno ɗum ɗon hande kadi ko goɗɗo mari min mi haajaka ko goɗɗo heeɓi mi haajaka sa ari e wonde en wonday sa ari kadi e ɗuman yahugol mi hakkitete yaha a faami min ko goɗɗo mari min mi haajaka e abonné goɗɗo walla e mbuuɗi goɗɗo walla e place goɗɗo mi ɗin ɗon piiji mi darta ɗum e neɗɗo min neɗɗo mi darta e makko ko ɓernde nden mais est ce que ɗo miiji waɗugol projet hakkude ma on ɗon tato meɗen miiji nan hara waɗugol yas ko yaltingol film goto e ɗuma long métrage walla créa série woyi hakkude mon tato $100 yo équipe 224 non mais min e akim men ala yewtude mais min e dollar meɗen yewtude meɗen miiji ɗum ɗon si Allah jaɓi min programme de ɗum ɗon ara yo jama on fof habbo men yaltinayi film ji fof ɗi marɗi importance ɗi jama on fof wata darde ɓeydoji jama on kadi d'accord yeah mais est ce que fewɗo yiɗa waɗi décidé yahgol kamen kadi giɗi woniɓe toon parce que ɗuɗuɓe no réclamudema toon harana woniɓe Sénégal ɗo ɓen tun kadi min yahay toon meɗen ɗum ɗon no ka hakkille amen no ka ɓerde amen fof min yahay toon ma min yaha min yiida e wonɓe toon ɓen mais holla fof ko gotum fof ko hunde wotere bien sûr que menen meɗen ɗo kamɓe ɓe toon mais fof ko hunde wotere nden d' accord ɗetti on ɗon min wima ɗon allo 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 assalamu aleykum waaleykum salam on jarama musidɓe on jarama kawen nala toon iɗon e jam tun alhamdoulillahi ok ko émission Jama TV ko émission tigui tigui ɗo nder ka Hello 224 nam bisimilla moon awa ara mi weltanike on golleji ɗi wonɗon e wadde ɗi ok o weltanama onon kadi mi weltani journaliste on e comédien ɓe ɓen RTC ɓen fof d' accord on jarama weltanaɗo vraiment so yiɗon wadde ɗum ɗo ko ɓeydugol pinal enen haalipulal on kadi tawna haala men kan kadi way par ce que so a yi joni haalaji men ɗin no en ala nantodirde ko ɓa en ala e suusidirde en ala e ɗaɗodirde yewtiɗa donc Sénégal ɗo e neeɓiɗo moƴƴa mais no woodi ɓe annda ɗo woɓɓe ɗon noon si en yewtudude wano ni mo ɓe annda e konto e jeeya mo ɓe kadi ɓurta e humpitade mo ɓe ko wontiri nam donc noon mais salminimo ɗon mais yihimo waɗa ɓe télévélé ɓen awa télévélé noon mawɓe joni gara mimi tawaka de ɗo ñande yagal mo ngal acco naɓeɗo mimi tawaka de ko kako attaque ɓe télévélé ɓen mi tawaka de télévélé joni hay sino wulali joni ko bote heddi joni ko inde won toon eyo haray hande si mi landike on ko honɗum e question mawɗomo posude waɗomo walla suggestion mo wawɗomo ɗumannade question ji ɗin walla so ɗo mari suggestion goto question ji ɗin joni ɓe gaccu kamɓe ɓe adda men jarbo d' accord inchallah aɗa ko jarama ɓeɗa weltanimo fof onon kadi on jarama merci beaucoup aray komo telimile nani on jarama on hiiri keɓe telimile ɓe fof ɓe weltanama nan ɗo weltana moƴƴa noon billahi noon kadi on weltanama no hande mi attaque taɓe telimile ɓen par ce que landi PDG an komo telimile
maɗon émission men on lannata o koppete joni walla haray ñiwrike ɓeɗo kadi koɓe telimile ko wonɓe darde ɓe yurama ɓe weltanama joni ko dande wonde arti nane ga memimaɓe han joni kadi kombo okkata hen ɗon voix hombo addanta hen ɗon pour téléspectateur ɓe wonɓe darde ɓen okke mo adama kadi non comme voix haray joni ko yetton ɗo mi salmini jamatul muslimina on fof aray kala mo abonaki o yaw abono ka page an tiktok komi yewoyyo aray lan salmini famɓe am ɓen fof merci beaucoup voilà ok naden harɗen ka fi tourné Guinée kono est ce que iɗa mari correspondant woni ɓe ton haɗa ɓe waway o garti kada duwe walla so yeeyi toon ɓe wallita toon e piiji ɗi wonɗe wadde ɗi ni no fenɗo mom mais ala toon andanta hoore ma min yewdude maɓɓe ara ɓe wawa min wallitade walla si min yeehi toon min waɗa collaboration mais miɗen andi ɗo ka ɓerde amen si min yeehi toon kala mo yawɗa ka mum wo o teddinte o hittinayi fiima ɗum ɗon miɗo hooli ɗum ɗon ka ɓerde am ɗum ɗon lan tanƴini ɗum ɗon mais noon mi ala yeddude wonɗo toon hay goto siifa ɗuma mais lan tanƴini si mi yeehi toon aray woday accueillir ɓe men quoi ok ala assalamu aleykum wa rahmatullah allo oui allo alors on jarama ɓeyde voix o gara men nana o allo oui allo ɓeyde voix o tawi ɗon ɓatti télé on ɗo wawi podditade télé o seeɗa wawen famodirde o yeehi voilà haɗa tun tawi on tigui no falama noddude yewtide yewoyo ɗo haɗa ko tawi mo ɓatti télé on koyo ɗuti télé on walla o pottito ha o wawa mais wawa famodirde makko o wawa yewtude de invité jo men on voilà nam hariɗen ka ɗuma fi leydi yagol laggine ndin mi jaabi kema ɗon ɗon d' accord min fewɗo lamma min probléme am on foof fewɗo koye est ce que lamma fewɗo no wawi créande hoore mum équipe créa hara waway wadde série ji comme no heddiɓe waɗirta tun harana toujours ka ara waɗugol ɗum o vidéo koye 30 secondes walla 1 minute lance ka tiktok andi ɗo ko tan on faaɗi golle ɗen e waɗugol vidéo ji ɗin ko il faut accitaɗa fiya nannguɗa a wata nabitude ɗiɗi noon joni noon kadi a wata accitugol golle ɗen fof fi yahugol waɗa vidéo tun a wata accitude kadi vidéo ji ɗin fi gollugol ngo ko bo ko seeɗa mais oti ndaray kono no ɗuytirta tan on ka be seeɗa wawa wadde ka be seeɗa mais ɗum ɗon la wawi créede ɗum ɗon sans probléme équipe mom ɗum ɗon la wawi créede ɗon kadi d' accord na wawi créede mais no est ce que awa par ce que ɗuɗuɓe sugamon ɗuɗuɓe dogay moyen on dogay budget o par ce que voilà ɗetten on noon taw rési c'est bon allo ko bippo ni ko yette bari ɓen kamɓe bippata ɗo voilà bien sûr allons-y voilà aɗa andi ɗuɗuɓe haray faaleteɓude goɗɗum kono jaɓata dépense de sakko wona heeɓa équipe mais est ce que lama kono way non mi wawa noon de mi wawa noon de andata ko par ce que a natal to ñande mi naati o andoto mais min ka ɓerde am mi wawa noon harno faala heɓude buy kono fa accitata non ɗon andi ɗo sa faala heɓude goɗɗum ko ma accita goɗɗum non fof no andi ɗum ɗon mais wawa noon ene mi yaltina e mbuuɗi on donc fenɗo kaka tiktok tum basiɗa walla ɗe plateforme ji kadi lan facebook lan youtube donc a heewiɗa ka facebook kadi langa facebook ko wonɗa wadde ka facebook on ko ɗum wonɗa wadde ka tiktok non bokka ko woni wadde ko facebook on ko woni wadde ko tiktok on ça fait deux to ko théâtre ji kirɗuɗi woni wadde ka ɗuma mais ga ko vidéo to so koye 1 minute 1 minute 30 secondes wonde 30 secondes ko ɗum woni wadde bokka ça fait deux ok d' accord voilà musidɓe hiɓɓe haray ko yon anduto tun émission mon Hello 224 on hewti haray tous les jeudis haray ɗen ɗo inchallah kala faalaɗo émission on faalaɗo participe de o haray no woodi ka rewten mi jonna on numéro PDG on wawa mo noddude hara wawa on kalande wata goto noddu ka numéro am ko PDG o wawata kalude émission waweteɓe tawde ɗo ɓen inchallah si émission o lanni mi afisay numéro makko on kala faalaɗo tawede ka émission Hello 224 no wawi tun noddude PDG guiɗo jamma o wawa kalande on émission min e makko ka émission Hello 224 haɗa noon kadi nayon habbo tun émission jiɗi no ɗuuɗi gawano émission Guinée Sen Diaspora no ɗo e DJ Diao eɓi DJ Bella kano ga tous les jeudi simi paari ɗo ko bel DJ Bella à partir de 21 heures inchallah haraymo ɗo e lendije ɗen kadi haray piiji busno ɗo haray ko yon continue tun
kalugol émission ji monde Jama TV donc andi Jama c'est le meilleur télé guinéen au Sénégal, c'est le meilleur télé partout dans le monde. C'est donc fala des programmes ji là-bas ko Jama TV araton hade ko ni hande ko lancement hande la wadi calme parce que comme mi pas ko ndo lan teddini ko kono à partir de semaine prochaine on y a biji di piji go kadi hande je suis un peu timide quoi mais femme rek voilà lama kon won projet ji ma dim fewndo projet am comme projet tum non projet ji di no dudi voilà parce que landi simi landi ke masa jombi ko yata lan ko célibataire ko président célibataire be landi dum do ngala hakkel kama mi anda hono woni jombal tawde projet ji di meden jokki sifa din jombugol wala wadugol piji voyage gol sifa din piji fo na ka hore amen mais ko moment on ya ralto nyande moment on ngari wo fe dum anato moji ko fo meden miji ka hore amen lama est ce que dodi question mo milantoma ay hande artiste be mebe no woniri no fuɗɗoto e 16 ans yima ha heɓa 40 ans 50 ans hara koyo sakkitoro yaltugol ka yaasi toro e ñiiɗo ɗuuɗuɓe hande a konta e artiste jo comédien jo walla artiste jo musicien jo wawɗo waɗo carriére mon ha yalta para hara no mari revenu no créé goɗɗum est ce que ɗa acciti hakkille an wonɗo wadde suga ɗi piiji ɗo est ce que ɗa acciti hakkille ma e mum haranayi waɗɗo janna yimɓe heɓa abonné si o ha carriére ma o lanni hara ko sa yalti ko yimɓe arrêté taxi yoɓanama walla koroma ko piwum ko wannata horma a wawa nafitade andi ɗo wona fi artiste tun walla fi comédien tun ko bani adama neɗɗo sina jokki hunde ande ko nde ɗo hunde falɗa ko nde ɗo naɓirta avenir ma on yeeso ko ɗo fuɗɗiɗa ko ɗo sakkitoroyta torɗa Allah e wallitoma ɗon mais sa jokkiɗo a jokkiɗa a wata yaadude ɗum noon fof ko neɗɗo fof neɗɗo par ce que ɗa yiya ɗo wara ko goɗɗo konki wimo ɗon allo no o yeeyi acca continue goɗɗo ɗa yiyamo ɗo na santere jo tun wona comédien jo wona jouo film neɗɗo sa jokki hunde nde jokkuɗa nden ande ko nde ɗo mi jokki waɗa jonnade hunde nden kone duwa hendade kon fiyonde nafe Allah wallitoma ɗum ko min ko ɗum mi kala jokkuɗo ko jokki wo yo andu ko ɗon jokki jonnita ɗum haqqe mum on siko on tigi no duwa entraînade o entraîne fimu siko duwa miijitade fimu kala ko duwa wadde fiyo a fiyo nden ɗon hunde avance par ce que nden ɗon hunde si avance ko ɗon avance intamo ko yon tigi waɗu goɗɗo noon a anda on to sakkitoroyta goɗɗo no heɓa ɗo jawdi ha ndi ɗuuɗa perda goɗɗo kan no golla ɗo seeɗa Allah okkorama on seeɗa ha ñande ɗum anniɗa fof no wawi ɗum anade woodi kadi golloɓe ha ala ɓe heɓata ça dépend min komi conseillata kala fop ala santere ala ɗuma kala ko jokki wo yo andu ko nden hunde ɗon jokki ko nden ɗon nafata ɗum ko nden ɗon waɗata ɗum avenir on nawrata ɗum yeeso haɗay ko on tigi wakkilo d'accord voilà on nani o conseil mo joni on onon artiste ɓe wonɓe wadde sugari woni ko a yimowo woni ko a waɗo comédie ko on tigi o wakkilo waɗa noon kadi hakkille mum luttata e mum prépara avenir mum on so heeɓi 1000 francs e mum ɗetta 500 francs waɗa côté anda ɗettoye retraite arana e wawa suga woɓɓe goo suga no mama ya waɗi ɗum 17 ans de carrière 17 ans de émission hara si wotay koye car rapide um ampoto hocco cikko hara buƴƴo baƴƴa o joyi laba koye no daarimo hinomo ko wonno wadde émission ka car rapide wal no hersini botte wattude hakkille mum arayi yo Allah ɓeydan en sutura lama min noon émission on na émission juutugol hannde par ce que ko inauguration waɗa inchallah hannde miɗet endetata tan émission ha feƴƴiti e waɗa ɗo ha prochainement hara e wawi waɗorde Mumbai Rumbai okkeren dédicace hande ko inauguration émission ñele 224 wonno ɗon arde invitement waɗa on inauguration haɗa ko ɗum wawɗa haalande communauté guiné on fewn ɗo message on ɗum wawɗaɓe jonude wawɗaɓe haalande ɗum anduɗen min komi wawata haalande communauté on fop mo kala koye wakkilo ko woniri ɓaɗa andi communauté en fof enen fof koyen julɓe mo kala rewa Allah kadi ko noon taw woni priorité o hoore tun kay neɗɗo no wawɗa wawde wo taw rew Allah avant tout ka ko heddi kon golle ɗe jokkuɗa ɗen anda ko ɗen ɗon nafa e ma wakkiloɗa e ɗen ɗon toroɗa Allah Allah walluma aɗa elan torani fop yo Allah nawro en yeeso en fop ko ɗum ɗon mi wawata haalde haray ko ɗum waɗa wiide Jama TV Jama TV en tout cas ɗo première fois mi ara ɗo mais j'espère que ce sera pas la dernière fois non wonta dernière fois kadi affaire no foti no laaɓa voilà tout dal komi wawata haalde na mais weltike nan haray kadi yoɓe ɓurtu wakkilde hakkille maɓɓe en ka émission Hello 224 ɓe ɓurtu wattude hakkille maɓɓe affaire ji ɗin ɓurta e welde tun kono yarata noon ko noon ɓurtirta welde
ala are kombo yombo kata don duma wantire ha heddo goto non on may ala do lan situ de goto taw no do ko sheri boy jang mo bokku no suudo on fendo ala do mo yetamba kanen makko are yuri kemo ara mi yuri kama peti sa ndari ara sa ndara al foko andu mi yuri kama ko andu non ko iyo wayo ara kadi mi yuri kama adama kadi adus mo mi wondi mo mi zuida taw komojo komojo jiwo mo mi zuida taw komojo lang yuri mo kadi ara jiwal fulawa lang yuri fop dal fop surtout partout Medina fop jefi partout lang yuri to lang yuro ton fop apparenti o yanko e kadi ka place apparenti o mako tawa be don kadi ala mi yuri ka fop na fans be ambe fop be dan darde be fop yidu do lang mo yida alam fop mi yuri ke yuri to don kadi force mara do non artira nagge mangue no mi ara artira nagge sala jebi ala problème d'accord inchallah wala haray ko dum do hande ko encore tun wada inauguration émission on parce que hani ko inauguration wono den inchallah à partir de semaine prochaine émission en burta mo yanyude falabe o kitirde dédicace di wano sayfon balde en kontiki are wade do émission 100% dédicace 100% émission thématique are hande ko inauguration pour andigol jama on émission mo falno do on hewti Hello 250 ko dum adduno en do inchallah jondina rendez-vous wataw yeggutu non kadi are hide mari concert molnaado banda tawrema le 29 juillet dum non DG si jabal mi feƴƴinay ara mari émission concert molnaado mo wate ara ko jama on fop prépare nous génération no prépare concert molnaado le 29 juillet ton e maison Douta Cheikh haray ko mame odo Ousmane Paykoum e jiw sori fatako e Arafan DJ mo fala aybe kesum menen kalmen fala concert keso ara ko feƴƴo le 29 juillet haray communauté on fop na bande nyande ton e Douta Cheikh avec nous génération de Amadou Badiane menen équipe on Jama TV de nyande inchallah haray men ton wata goto manko événement misiki ara da ton de nyande ara lan ton la mari non message on goto ko mi lancata do ok vas ko gimum gotum fala mu do yumirabe no kamen be feƴƴini no kambe e mayno ko ay mi taw wata ya faade kun do d'accord désira jalali lere sam fi sitti fo ele fo lan wi ley ko sante ley suru tu se mayo dalla fila kurkele bon konku sa fele famada buri ley kura ilam pampang ilangayna ko andirta hilam fala gazi finish men dawon mi watta ko pay yo haray ko dum ara men yuri ke communauté on fop mi yuro kadi DG Jama TV kanko kudo lang courage okimi opportunité pour yo mi armi wada émission ka télé yaaju do télé lambado o andi no menen men wona do e concurrence goto mi anda de bi mi nata tum mawdo mela gido mama ya kanko émission ji makko dina émission concurrence wigo wara e fallo goddo walla sabota dia émission ji min ko émission ngam mi andi si mi ari mi wadi émission ngam mi pari mi anditi la mari émission wo semaine prochaine kadi haray ko mi nata kon tum kala fala de tawede ka émission Hello 224 mi jonna yo numéro DG on from Jama TV o kala na wawa kala duya makko émission kaya dum woni émission ngango woni émission dia woni émission Billy Boyon haray émission ji de fop no uditani on damal haray ko don ton tous les jeudis haray den do inchallah mi weltano gido Jama fota mi yewtano télé on mi yewtano kala etuno do tammu daren do haray jondina rendez-vous inchallah jeudi prochain même heure même endroit merci à vous